Pamirsa Umanis Galungan pinake edan rainan Galungan. Ketanyane krama nagingin rahina puniki antuk melancaran ke genah wisata. Sile tunggil sanerame kerauhin oleh wisatawan inggih punika pesisi Sanur. Risampun ngelaksanayan rahinan suci Galungan umat Hindu ring Bali ngelaksanayan Umanis Galungan kesarangin keluarga suang-suang. Ring rahina Umanis Galungan ketahnyane kedangingin antuk mapupul sarang keluarga. Tirta yatra utawi melancaran ke genah wisata. Silih tunggil genah wisata sane akeh kerauhin ritat kala rahina Umanis Galungan inggih punika. Ring objek wisata Pantai Sanur Denpasar kramane sampun rauh daweg galah semeng. Krama lokal miwah wisatawan inggian domestik Wiadin mancanegara ngaksiang pekantanan pesisi sinambi mau pupul sarang keluarga ipun sepeda mewah pelalian perahu kano. Kerama Bali saneng laksanayang Umanis Galungan ring Pantai Sanur nagingin rahina Umanis Galungan anggen mau pupul sarang keluarga sinarangan antuk aturang rasa angayu bagya turmaning para maning suksema majang ide sang yang widiwasa ring sajeroning napi sanes sampun kapaice. Bunga Widrayani, Bali TV.